Senhor, danke Odiber, bisa ku lo tempo mi tabata voorzitter di Raad van Toezicht de hospitaal, ku lo nota ting jaarrekeningen ang. Met de keren ku Senhor, danke Odiber, a mencionar 18 rapport, segumi ta 6 rapport me siting, paso ta 6 anya, mi tabata voorzitter di hospitaal, di 2004 para 2020 abing outro voorzitter de temporada mi a zorg pating jaarrekening en jaarverslag geaudit daarmee door die PricewaterhouseCoopers en daarmee despees door die Grant Thornton. Dus zij met de keren senhor Odiber bij die website di hospital www.arubahospital.com na una etawak ture jaarrekening nang di 2004 by di lanti na una etawak mi nummer ku mi firma na una ku pueblo enter polesa kiko a passa na 2004 teco 2009 una ku mi persona tava lidera hospital de parte de presidência de comissários de hospital com um time dinâmico de 7 pessoas profissional capacitado que arriba no hospital onde está atualmente. E pensei me que tá bom para o senhor Odiber vai visitar a website aqui e wak para consumir o ovo que lo qual que tá bisa nota correto e me bise que ma corrigere acaba den parlamento uno como bise que mestre vai wak anche como bise no vai wak bita kere paso la tohle bisa 18 rapport anual que ta costan que de loucura mita kere que ta 6 rapport mi misera entregar e agora entregar mene deve ser e me mene ma bisa que geaudit door die PricewaterhouseCoopers e também Grant Thornton.